Shalini bagai hapangni samungo ongkhorei Unakoti thangwi sogwikha Hakotorni Mantri Durgadas wike sangrong salfungo Unakoti binilogi tongkha hangkorni hangkor fate nangkuknai adongrokbo Unakotini laibumarokno mokolbai thangnugui khasrangjaka Mantri Durgadas Shalini bagai hapangni samungo ongkhorei srangsal horo koila shahoro sogwikha Hakotor hapangni Mantri Durgadas wike horo circuit house tongkha sangrong salfungo koila shahorni circuit house ni conference holo Unakoti hangkorni jonajati morjani tujol nairokbai nangkukmani kokchapkha aro jonajati hodani hamkraite dal bidal hapangni project rokno skangai tlangna te amchaini hamkraino teibo koklam angkha koklam paimani ulo fungni damchisa shoti thamchi tamani jorawo Unakoti berai naikha o salo binilogibo tongkha Unakoti hangkorni hangkorfa mega joyinte Unakoti hangkorni ojama Omolendu Das abro kari bukhastifa Bipul Das ako songrokbo manjakha Unakoti o sogoi kjam sibni mang thongno nugui belaino wanajakha Mantri Durgadas wike bomotai barogoi khulumkhate damsaromoi Unakoti berai naikha paithago Hakotorni matairokni kathar thairokni bisingo Unakoti bo kaisa mung khorjaknai hini saka botoi bo saka Unakoti hai laibuma gdaljak berai khiri thai tongkotharno simi barjawo toniya Hakotorni hukumute laibumani kaisa sinimung barjawo tei tongo hini bo saka obo hai laibuma gdaljak berai khiri thaino teibo naithothok khlainani nangmani kokno bo khorsaka ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। भारतवर्ष का कण कण कंकड़ कंकड़ देवी आभा से युक्त है और आज भगवान शिव के 12 जागृत और चैतन्य ज्योतिर्लिंग और मध्य प्रदेश की पचमढ़ी की पहाड़ियों से लेकर भारतवर्ष के कोने कोने में और देवात्मा हिमालय का शिखर कैलाश पर्वत जहाँ भोलेनाथ का आवास गृह है, आज उनके पावन पवित्र इस स्थान पर आकर मैं परमात्मा के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि कौन से जन्म के पुण्य उदित हुए जिसकी वजह से हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वजों ने भगवान शिव की जो चित्र को यहाँ उकेरे हैं, आज हम सभी उसको देखकर अभिभूत है, हर्षित हैं। O shalo Mantri Unakoti hangkorni kereng thaini Tripura amjayo hamkraini samung tangjagoi tongmarokno chiri naikhate tangbidingni kokchap thaniwo manjaknai hini bosaka yang hangkorfani bukhaktoi sawai mankha fasal fungni damchi tamani jorao koila shahorni Paitur bazar amchaini BJP Unakoti hangkor committee ni tangbidigo kaisa bodolni kokchap thaniwo manjakma ulo Unakoti hangkorni kutulnai Mantri Durgadas wike hinoi Bureau Report News Now